Sikubingelele mbukeli ngasekhaya namlaleli ke njengamanje sendaweni ke yaseBabalango labashenge la esikhona njengamanje sinamashenge ke akhona ke ngilo lesichazi ke ukuthi kabe kwezakalani babashenge siyacela ke sikubingelele ke siwabukele namashenge onke akhona okusithatha usibethe ngoba namhlanje nilani ngamashenge nihlangene ngani nenzani yini inhloso yenu ngiyathokoza kakhulu umsakazi nami ngiyanibingelela ngibingelela nomuzi wonke wakwaButhelezi abakhona nabangekho mina ngu-Eric wala kwaButhelezi namhlanje sihlangene ngomcimbi wamashenge oqalwe eminyakeni ewu-31 edlule sizohlangana okuka-32 namhlanje umcimbi lo owenza kanjalo ngeviki lesibili lokuqala likaJulayi iweekend yokuqala kaJulayi unyaka nonyaka lapha isizwe sakwaButhelezi ikakhulukazi indlu yasemcabwini nakuba singabandlululani ngokwezindlu esihlangana khona ngenhloso ukuthi sikhumbuza ukuthi singobani sikhulume ngemvelaphi yethu sazise izingane zethu sibheke nendlela eyaphambili ikakhulukazi ngoba sikholelwe ekutheni lendlu yakwethu isikhathi eside ayiqhamanga ngoba ayibanga nabo abantu abazoyithatha beyibeke endaweni yayo le iyona ndlu enkulu yakwaButhelezi ngamanye amagama sisendlunkulu yakwaButhelezi uMasila so ke lapha phakathi kwethu kukhona amashenge lapha eduze kwami ushenge uSabelo ongakulo leli gceke ngokuzalwa ngelama yena emhlanje yena ulapha ngerole yakhe yokuba usihlalo womcabwini trust okuyona trust esiphathele umhlaba wakwaButhelezi lo oswabuyisela esizweni sakwaButhelezi ngokohlelo lukahulumeni lokubuyisela komhlaba then eduzane kwakhe kukhona umfowethu uPhunyuka usuka eMsinga nakuba ke ngokuhlala isikhathi esiningi ungasegoli ngokwamatoho siyeba naye ungomunye wabantu abafika endulo esesibambe nabo iminyaka ngeminyaka kulomcimbi uPhunyuka umuntu ke onesiphiwo sokukhuluma nabantu abadala ezinye izinto esizenza kakhulu kulomcimbi kuyakube ukuthi uma sihlangene sithi umkhuleko noma yithuba lomkhuleko ukuthi sixhumane nabadala sixhumane nezinyanya zekhaya uPhunyuka ke umuntu ke onaleso siphiwo sokusixhumanisa nabadala kuya ukuthi nje uma sesihleli ikakhulukazi ntambama namhlanje bese kuba khona indawo eyikhosomba ahlala kuyo yena lapha esikhanyisa khona amakhandlela uze ke umuntu ngamunye azokhuleka esizwa uyena umfowethu uPhunyuka amxhumaniseke nezinyanya kwenziwe lelo hlobo lomkhuleko umuntu ahambe esenethemba then eduzane kwakhe kukhona umfowethu uMorgan usuka ePitoli uyena ongusihlalo wenqanawe yasemcabwini okuyilo mkhandlu ke okuyiwona osiphathele wonke lo msebenzi esihlangene ngawo njengamanje so ke njengamanje uyena ongusihlalo wethu konke esikwenzayo inhlelo zonke zalomcimbi sibika kuye ngoba sihlangene lapha nje silawulwa kuye uyena ozositshela ukuthi siphuma senze ukuthi ngale ukuthi thina singama host ngoba sihleli la kodwa nje uyena ophethe wonke lo msebenzi then eduzane kwakhe umfowethu weloyana ingubhungubhu kaSteliyane uphihliza kaSigodo Sigodo ubonani Sigodo benginothuve ehlathini kwaBhobho akababa mina naye sidlalwa ikhehla elilodwa sehlukene ngomama ulapha ke yena ngenxa ukuthi umuntu onesiphiwo kakhulu kwezomlando so ke njalo uma sihlangene kuye kube kuhle ukuthi sibe nabantu abafana nalabo ungomunye singathi nje ama-elders eduzane kwakhe kukhona isikwayi umfowethu ongomncane ungowokugcina kwabo kwengubhungubhu kaSteliyane yena uyisakhamuzi ngoba nje thina singama host sihosta kanye naye so yingakho ngithe kubalekile ukuthi abe la wethu usuka eFryhead isikhathi esiningi ngokuhlala uba sePiet Retief ungomunye wama elders
uzalwa yikhehla lala ekhaya ngokwebutho lubani Ntaba yezulu udadewethu ngokudabuka badabuka la kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe iminyaka isishiyele emashumini amahlanu agcina ukubala ngoba ekhona nje namhlanje indodakazi yolahleka esijabulayo ukuba nawo phakathi kwethu yilawo ke amashenge esinawo kodwa nje kafushane sila emthandazweni nizokhumbula ukuthi besilapha enyangeni ezimbili ezedlule sizobungaza ukukhethwa noma ukuqokwa kukaNdunankulu kaZulu ophuma kulendlu naye esasiqinisekisa phambi kwenu nezwe lonke ukuthi ungowakwethu siyowalapha wakhona sivuke lapha avuka khona namhlanje asazi noma usendleleni noma uxakekile akakaqinisekisi kodwa nje umkhuleko nje namhlanje usuku esithi ngalo sifuna ukuxhumana nenhlabathi sixhumane nemvelaphi yethu sixhumane nobaba omkhulu sishiye usizi lufika lolu suku sesiubikile iqali lomsebenzi siyisodwa thina bengakafiki bonke lapha esibika khona la ebaleni ngoba abantu basuke bezonyathela la ebaleni bese siyaphuma siye entabeni kulezi izinto zomlando siyabuzo nje sesihambile thina sisesodwa la sayokwenza umthandazo khona esiwenze ngolesine siwenze ngolesine ntambama lapha esikhuleke khona sikhulekela onke amashe sikhulekela ukuthi bonke abasendleleni ezela akuthi uma befika la impilo zabo zishintshe baphindele emuva impilo zabo sezingcono ukunalokho ebekade zikhona so namhlanje bazothola ithuba lokuyikhulumela bona umuntu ngamunye kodwa already thina sesibakhulumele sabakhulekela so ke usuku olukhulu kakhulu thina lo ngiyathokoza Shabo ukuthi usicacisele usikhanyisele ngendlela futhi esazohanja angeze eduze kwakho ngathi uhlale we-trust esuke ikhona la baba sithanda sibeke sazi ukuthi ubaba uShenkeleki yena oba yifounder trust le ekhona mhlawumbe usithanda usibeke nje manje lokhu niyaqala noma kuphi manje nohamba angibonga msakazi njengoba usuyibekile indawo wathi ubaba Eric yena waba ufounder umcabeni community trust ngemva kokuhulumeni eshaya ikhwele lokuthi asibiyele emanqeni amamkhulu wakwenza kahle uhulumeni kwaba nokuthula eSouth Africa kufanele neZimbabwe nakwamanye amazwe uhulumeni wabeka iCommission yokubuyisa komhlaba umnyango wezemihlaba uTreasury of Provider ngemali kubanikazi bemihlaba njalo basasifaka isicelo sethu ufounder wasifaka isicelo sakhela umhlaba process ende yaziyaphumelela award umhlaba sawunikeza umhlaba waba ufounder womcabeni community trust ngemva kuba ke sesuthola umhlaba kufanele ngokulandisa umthetho uqale into okuthiwa i-trust ezobheka umhlaba ngokusemthethweni ubhekele zonke indlalifa beneficiaries kwaqala kwaba khona into okuthiwa umcabeni community trust okuyiyona entity enikezwe amagunya ngokusemthethweni ibheke umhlaba owaklenywa izo zonke izindlalifa abasuswa ababesuswa emhlabeni mina ke ngusihlalo womcabeni community trust engusihlalo wesibili selokhu umcabeni community trust uqalile ukuba khona njengamanje ke ngokahulumeni ukuthi mayisibuyisela umhlaba fanele kube khona esikwenzayo okubalekile ukuvikela umhlaba nokuthi umkhiqizo obuvela ukhona emhlabeni uqhubeke ukhiqizeke umhlaba ungavandalizeki cishe abantu ngapha ngako Friday niyazazi ukuthi imhlaba eclaimiwe sigcwele imizi yabantu manje cha thina sikwenzanga lokho sakuvikela ngoba ngabe manje ayisekho umhlaba so ke sithema sesivela umhlaba sasisuhlukanisa ukuthi la siqala iproject esizophila thina sonke izidlalifa zomhlaba nabanye abantu ke esakhelene nabo nabanye abantu abakhe emhlabeni wetrust ongaphandle saqala ke project babalanga game reserve lesiduma umhlaba wonke jikelele yaqala ngenxa yomcabeni community trust into eyahlongozwa yaproposwa yithi ya-initiator uFormer Slano owufounder ukuthi lo mhlaba sesutholile nje uzokwenzekani ukuze singanaphuzane ngawo sidonsane ngawo nalobo mayitapele mayitaphunele wenzeni saqala iproject babalanga game reserve ehamba kahle kakhulu amahotela khona ilwane zikhona yonke ibifafi khona ulisini udlule lapho sinomhlangano abezemvelo bezosinikezela ngobhejana abahlanu abazoza la ungakashayi u-end of September mhlawumbe kanjalo konke sekwenziwe sekusayinwe yonke into so ke isiqiniso khona big 5 isikhona
njengamanje ifocus isemhlabeni ongaphandle kwesiqhingi ngoba nazo fanele sithuthukise sibonke ezolimo ziyaqhubeka ama-beneficiary abe nama-project awaproposayo bonakala kuyasebenzeka kuyaphambili sinazo-ke iy'nkinga-ke ey'ningi-ke njalo-ke njengoba naso umhlaba into ehlala inombango khona abazingela ngenkani khona abafuna ukwakha ngenkani khona abafuna ukuthi benze izinto eziphambene nomthetho lokhu sibhula ngapha nangapha-ke ngokomthetho ngoba manje kuyaqhubeka-ke. Sithokoza kakhulu bengicela usuyichazile sibonga kakhulu. Angiyebo ubaba ongenhla khona-ke isiphiwo akanaso. Ngifisa ukubheka la kuwena baba ukuthi sazi ukuthi ezizinto intsha yethu njengamanje ayisakwazi ukuthi isondele kubantu abadala makhona abazizandla mhlawumbe ushisa impepho emsamo intsha yethu idlala ibhola ngangena uyingena nje izolalela ubaba uma ekhuluma lapho ubiza obani uthini kubona niphuma kanjani into enjalo eziningi abashebo ngiyabona sasilandela isiZulu. Sibonga msazi ngoba manje abantwana sekuya ngokusa nawo abanye manje ngoba qala uhulumeni sekuvezile okuningi sokukhuthaza umuntu ukuzazi ukuthi mina ngobani ngiphumaphi ngiyaphi kwewayekelela phambili kodwa manje ingane ziyafuna ukuyolalela noma kuthiwa senza yini imisebenzi nje ziyasondesendela ziyakufisa manje ukwazi ngoba sekeyiqhawe nje imibuzo uhulumeni eyibuza imibuzo ukuthi wena ubani uphumaphi uzalobani idideke sekeyihlupha-ke manje lokhu ingathi masiguqile imsamo zingene zilalele bese kuba ukuthi-ke mhlambe-ke isingaphazanyiswa mhlambe womunye omdala osangayifaka ukuthi hayi ungayi lapha ngoba sikhona losidlava leso emndenini nje empilweni kodwa nje-ke ngoba lokhu saguqa kudala siguqela le ndlela siyayibona ithelo umsakazi manje noma seyibonakala-ke iy'thelo ezikhona sekukhona manje ukuvela ukuthi angathi angabe sangabe yilaba abahamba kanje sengashintsha ngenye indlela kodwa sayibambile lapha futhi ngoba umnyango omuhle umfowethu ubhuti ngapha ngenzasi usihlalo usamubukela kakhulu futhi usikhuthalele kakhulu lento isivusa ugqozi ukukhuluma noma wenza into wenza ngokukhululeka uyazi ukuthi okwenzayo bakhona abafweni bakhona ingane zakini ngemuva siyahamba nje impela futhi-ke noba amkhulu basinceda ngoba sikuhlwa nempela iy'ngane ziyakubona ukuthi sikuguqele umuntu uma yenze la sihlangane khona bathi emcakweni izulu lethu nathi leli izulu lomndeni wakwaButhelezi bonke ubukhosi bakwaButhelezi iyona ndlunkulu le umsakazi oba ngikhuluma nawe nje ngiyafisa wa bayezwa ziba zonke izindlu engathi zingathumezela ukuthi noma ngingayi mntanami kodwa ngingayi mina lapho kodwa uye mntanami lapha ngoba ngampela ngaphandle kwalensika le ezinye insika zikhona nje mhlambe zogcina itsheka kodwa uNkulunkulu khona noba amkhulu bakhona siyethemba ukuhamba kuse. Umbuzo wodwa nje engifisa ukubuza khona le ebiyenzeka phambili ukuthi omkhulu nokhokho babe nakho ukuxabana kwabo ngesikhathi nina senikhulile senilandela amasiko usuthi hayi ngembize lo mkhulu wakule yandlu ngoba waxabana nomkhulu wangapha babengabizani ngifisa ukubhekana ngokomndeni ngesikhathi ungambizi umkhulu walapha wenza umsebenzi la ubaba wakhe lomkhulu nomamakhe uzoza kanjani la ekhaya nishiye ingane yakhe ngaphandle ningena izimpi zomkhulu beni. Imsazi lapho ukuchaza nje kahle yilokhu saqala sayihamba le ndlela sivula izandla zonke ukuthi mashenge konke esikwenzayo asiqale manje senze manje siyakuthumezela yonke imindeni ukuthi ngedate ethile siyamemeza mashenge ukuthi asihlanganeni bayeza abanye bethumela abanye bengezisidala kodwa thina njengamanje seyisenkulu indlela emele sihambe sivula izandla futhi siyacela ukuthi ngoba ayikho into esoyenza iphumelele mangaziwa ngala endlunkulu siyathumezela noma ngangangeni kahle kwezinye izinto ubukhosini bakithi bakuthilile kodwa siyethemba uNkulunkulu khona uzozwela. Sithokoza Ngibonga kakhulu ithuba elinekwayo. Lesi sikhundla ngithanda ukuthi ngisibonge kakhulu. Kangangokuba khona benu nje ngiqhalela lapha uzobhebhethekisa yonke le
ngoba into esiphokophele lapha sifuna intsha yona siyifunayo ngoba ngale kwethu ingane kufanele zibe ukuthi ziyazi ukuthi obaba omkhulu bebehamba la. And then ke ukuqhubekela phambili sizovula lapha ke ekhaya njengoba sihlangene nje siqoqane ezinye lapha ethendeni ukusuka lapho ke bese siyaphuma ke siqonda einkeleketheni nale emcakweni ngale kwentaba. Kulapho ke la kubikwa khona wonke lo msebenzi. Kulapho futhi siqala khona ke ucela inhlanhla zethu ngokhokho khona ngale. Mhlambe uselapho le ndawo esho ingamaliba mhlambe noma indawo ekanjani le sizozwa khona einkeleketheni khona lapho emcakweni. Bazoyichaza umnewethu. Okay. Kodwa iliba linye lapha esibheke kulona. ElikaButhelezi. Ukuqhubekela phambili ke mase sibuya lapho ke njengoba sekhulumeleke umnewethu. Sizobuya bese siyancebeleka ke sithole umlando. Ngoba ke sikhona nemvulabuchopho ezizosiphakela. Engithemba ukuthi nawo lokho futhi uyobhebhetheka kakhulu kugcwale especially kule genge encane ngoba ibona impela abantu esibafunayo. Thina ke mina umsebenzi wami nje siyahlangana njengekomiti sihambela ke zonke indawo zamashene sihambe sibakhuthaza ngalolu suku namhlanje luze lifike ke mase lifikile ke abaphumelela abangaphumelelanga njalo abaphumelelanga. Kodwa kuhle ukuthi nabafikayo bekhona abacoshayo abazonwa bephindile emuva beyokutshala mabeyokhiphe kahle umlayezo intshisekelo ebantwini yoba khona ngoba bathi masebeza babe befisa ukuza bezobona ukuthi kahle le ndaba ekuphi ngoba umlando ubaluleke kakhulu kangangokuba kufanele uzazi ukuthi ubani uqhamukaphi uzalwa ubani. Njengoba nje isihlahla samashene sinabe kangaka kufanele ukwazi wena imvelaphi ukuthi wasiphi isihlahla. Ngibuyele kuleli yaphuzo ke walibuza ukuthi omkhulu ababexabene konke lokho asikufaki ngoba asibhekana izindlu size lapha ngokuzohlanganisa isibongo sikaButhelezi. Ake ngime lapho ke msakho. Kodwa ke siyakushweleza. Uyashweleza njalo khona esikwaziyo nesingakwazi. Mase sifika le emalibeni sesifika le koMevana siyakushweleza ngoba kukhona esingakwazi okunye siyakwazi. Siyakushweleza ngoba ke siyakunikelela futhi ukuthi ke makwedlule bathelelana amanzi baxolelane sonke sibuye sibe amashenge awodwa sisebenze kanye inhlahla namathamsanqa izingane zethu umhlaba wethu konke kube into yethu. Ngiyathokoza phela la khona kakhulu ukuthi bekudliwa lapha ekushwelezeni ukuze kuye phambili. Amashenge mhlambe nje konke asikhulumile la ungafaka khona futhi ukunakazela futhi khona. Cha ngibekelele umsakazi ngibekelele namasakazi uhamba nabo namashenge wonke amashenge. Cha umsakazi usemthethweni. Cha ake ngithi ke njengoba umbuzo umsakazi ebuza ngesimo sokuhlangana. Ukuhlangana kwethu ngalolu suku njengoba sizoya le emcabeni ukukhumbula noma kuyisikhumbuzo sokukhumbula inzalo ngqangi yethu nendabuko yethu lapha la siyakhona ila sidabuka khona masingakhuluma ngamashengo wonke umuntu oNgobuthelezi ogcwele South Africa ngaphandle kweSouth Africa udabuka la kulelizwe laseMopana. Lapha emcabeni la siyakhona lapha siyakhona izulu ngqangi lakwaButhelezi. Lapha siyakhona linye indliza elikhona okuyithuna okuhlonipha sithi indliza lenkosi uMevana ezalwa inkosi uPhumasha. Sizelapho sisi
amanye amandleza amanye amakhosi asiwazi kodwa akhona khona lapha kodwa laqama lasala yileli lenkosi uMefane okuyona ubukhosi obavaleka kuyo sekuphela ubukhosi basedlungu njobeka wachaza umfowethu ezansi uyibukwana waphela kancane sithi uyibukwana usiphumileyo njoba eke wachaza yabona nabo sekubale sekuzidini awuzodlula ke kubuye lamaqhamu lokho hayi uchitha lokho awuzocaka nani njobeka wachaza usheke lapha ya emcakweni kunendliza lenkosi uMefana njoba sihlangene namhlanje sihlangene kuyinkonzo ngokomthetho lapha yasiyothandaza emakhosini endabukweni yethu la okudakwa khona amasheke onke agcwele umhlaba kwasana yebo nangaphandle kwalomhlaba angabali amakhosi ngoba kuyezakala into yazi sesebekhulumile obaba kabomkhulu mhlawumbe kukhona wena osukucoshile kusuka yaqala indlela kaKashenge uthini okwakuPaul uPaul uphamisa izulu izinto akusekuningi kangako ngoba okuningi sebekushilo baba la mhlawumbe sengabe ngikhuluma okungesikho makungaya naba kakhulu sekungaba yikho ukugqugqumezela nje yona mhlobo lomcimbi lokuhlangana kwamashenge lapho singicabanga mina ngokwami angazi ngoba ngimdala ke ngizomdala mhlawumbe ngimdala kodwa ngokulandela nje umlando ngiyayiqonda ukuthi masihlangana nje singamashenge esisuke silokhuza kakhulu sidumisa inkosi yakithi enkulu uMashi so nokwazisana singamashenge nje ukuthi sihlangane sibumbane so yikho ngithi ke akuningi okungako sengakusho ngoba okuningi sebekushilo angibingelele engingakusho ukuthi uthando lomlando luqhamuke ngesikhathi ngoba bengihlala nobaba akusho ubaba wayekade eyinduna waze wagcina seba yibamba ubukhosi lesilo la kwanobamba emakhosini ngizwa ke njalo ngelinye ilanga esho Phungashe ngelinye ilanga mayikhuleka efika Mevana njalo Shabeni kanjalo gcina ngithanda ukumlandela nami maya ebonge emndenini kube khona ukuthi nami ngiyithande lento ayishoyo lwakhula nje uthando engitshela ngomlando ethi anobhala ngoba sinitshela sikhona nje bayoduka abantu noduka nophathwa abezizwe banixhaphaza so into eyenzakele ngagcina sengifika lolu uthando sengibhala incwadi ngoba umlando uma kuhamba abantu abadala abazi umlando uyaphela bese abantu beduka ukuthi kwenze njani ugcina kwesinye isikhathi uyithola usunamabhadi usungathi into zakhe ayilungu kanti kuthiwa nje khumbula ukuthi ungwakuphi ungubani futhi wena wavela ngoba esikhathini samanje khona imilando ebhalwa phansi wosomlando khona imilando exoxwayo ngoba amanguni ayihlakaniphe kakhulu ekuthenini ama-library ayengekho kodwa kwakuxoxa nomunye axoxele omunye ubone ukuthi babekwazi ukubamba into ngomqondo njengoba isibhalwa manje phansi okungukuthi sesifana nabantu abaqhanda ilahle emlotheni ngenxa yokuthi abasekho abantu abadala uyakhona ukuthi ubhale lokho ongakwazi ukubhala okuzwayo mhlambe umlando omkhulu lapha kogogo nakupha abantu abadala bese ke kuya ngokuya mhlambe sekukhona edition 2 usukwazi ukubhala kodwa nje engingaqinisekisa ngikusho ukuthi solokhu uShenge aqala lo mkhosi wasemcakweni
kwangenza lokho ngazazi ukuthi ngobani nanokuthi nempilo yami ngayibona ishintsha nje kakhulu ekuthenini ukuzazi ukuthi wena ongubani uqhamukaphi nakho lokho kuyakudalela isibuko esihle ukuthi i-direction noma indlela yakhe iqonde kuphi ngubani wena. Kufana nje ngokuthi umlando la emcakweni ubungabhalwa phansi. Bongukuthi ngoba sahlakazwa isilo uShaka ngo1810 usaba isizwe sokuqala ukuthi sihlaselwe isilo uShaka ngoba sizokhokhisa ukuthi umfowabo omncane uBhakuza owayezalwa uNdlunkulu ukaSondaba inkosazana kaSondaba la kaButhelezi iganu inkosi usenza ngakhona kwaZulu ngendlela kwakhandwa ubuhlobo bokuthi izilezizwe ingabe yisalo ngoba behlala ngokuthi esakaButhelezi isikhulu esakwaZulu sincane singangomndeni ma befuna nje ukuthi balanda inkomo lapha inkosi izobe ithambane nibambe inkosi uJama lapho nimlethela umntakandaba ningambulali mase befike kabaZulu ke sekuthiwa ke lethana inkomo ezo100 nezintombi ngoba izintombi ezakuButhelezi zonke ngalezi eziqome kweminye imizi sazobuya zize kwaButhelezi into yakhona le. So into engingayisho isilo uShaka sakhula sinalokho ukuthi sifuna ukuyiphindiselela kwaButhelezi ngoba nomntwana uBhakuza wayebheka ukuthi ayongena esikhundleni sobukhosi kwaZulu. Yingakho ke ngempi yakwaMthethwa isilo umntwana uShaka esengale wafike wahlasela umfowabo omncane uBhakuza wayebheka endleleni yobukhosi ukuthi kuqedwe ngaye ngoba ayibeka njengoba isilo. So ngisho ukuthi ke umlando wethu muhle futhi ukhona umlando uyoxoxa abantu bakhona kwaButhelezi bawulungise. Ngiphinde ngize la ekuthenini endabeni yezindlu ngiyake ngisho ke mhlawumbe ngibhala ukuthi asingacwasani ngezindlu kodwa ngezindlu kungukuthi kwaButhelezi uzalwa ubani hayi ukuthi kuyinto yokuthi ucwasana ngezindlu ukuthi ayi wena uqhamuka endlini engaka kodwa la sihlangane ngasonke ukuthi singoButhelezi sifuna impokophelo yaphambili. Uzokala kahle ngicela kuningi ngisazokulandela kwena ngeke sambe sesoyivala lapha ku-Anti siyazi u-Anti abalewenu kanjalo mhlambe nje abakhogoqo sanibona ngibingelele la nje phakathi bafowethu bazalwa angisho lutho ngizobonga nje amashengo njengoba ubhuti etheje mina ngathi ngumduka qinisile kuningi nje zokufunda la namhlanje ngijabulile nje abafowethu ukuthi ngibathole ukuthi nami ngazi namhlanje ukuthi umlando wami kuphi kusho ukuthi kahle kahle ngizokwazi ukuthi ngokwabani ngoba uma wazi la uyakhona akekwazi nosuka khona lo suka khona fanele ukuthi uma ungazazi ukuthi uyapi uzoduka vele fanele wazi la uqhamuka khona before uya lapho yakhona. Ngizobonga nje kakhulu akukho mina engingakukhuluma ngizobonga nje ukuthi namhlanje nami ngifikile kwaButhelezi ngizothola umlando wakithi ukuthi mina ngokwabani share Wakashongo njalo bhala usamete simundo wakashongo njalo bhala usalapa simundo wakashongo njalo bhala umapete simundo wakashongo njalo bhala usalapa simundo wakashongo njalo Aya bungaphethe sibalo hasho mushana aya uzosala phansi hasho mushana Hipa mselepesu Nangekani Zosala Sibathele kuzi sibathele kuzi lekunzi sisedlule sibathele kuzi sibathele kuzi lekunzi sisedlule sibathele kuzi sibathele kuzi lekunzi sisedlule sibathele kuzi kusele kuzi kwishi baye
isiphungaphungane esabe siphungwe ngabasiyashaya saphunga ngabasiyashaya esiyesathunga ebona ngobolo saphungume ebona ibamba lakithi elibamba ujama lamyekelela bahlenga kwemagodla lambamba umenzi lamyekelela bahlenga kwemagodla imvukazi yakithi emcawini ebemanxulukazi amabili ibithi imbethingwe kathi imbethi ngonyama sewuhlabe emhlophe manathi amashene manathi ubone makhanda ahlaza sijekela sodia siyathangana usiyoshiya ngaphi hawu lasole emthonjaneni imbanyanga ngwazi hambe yakhela umgwaqo yagcwala imzila umbikisa ubekhuluma nje benkulukabi ebidlwa mambatha bedlale ngiluzela umnyamuza nemvula sikhoyene sidla abantu sabaqeda sibabeka esibeleleni siyafalako induna ezesekushumayeni obedla ushofu ebezalwa kwamakho umani nathi-ke mashenge seyaphuma impi siya lapho ekhulekela khona akube kuhle mbuqe esindwa naye lisho balayo uyakusaba ukwela ngasiko esiyesingumnyakanyana sakithe emqabweni hebe yasiphungaphunga sakithe elangeni hebe yasiphungaphunga sakithe emzantsini inyathe ematheza yakithe emcakweni ibisembethe isikhumba singeze zikwe hebo lezi ezibenyama siyakhuleka kuwe isindona ngesawo kanokuyabe nongoza esindoda abantu ebukwabingelela esinjengotshwala obabundondobila ebexhibeni obemxeshulwa ube njengenyathi osonda bekuhla kwemhlophe benjengehlabathi zolwandle Hebe mahwanqeni umntwana simengwani simanga sokana umqenqe nghakithi hebe kona mahina ongasekufa hebe ngamadliso eyokufa hebe nghlupha empelebeleni abigcela uzulu agcela umagugu agcela ubulawayo inyana kamakhala ekhalela uzulu ebengesekulima ebethe bengalima simbidla amadoda shishiliza kwelimaholo imhlabele umbedule umntwana yeba yavumana sikhuleka kuwe njengomuhle khuleka kuwe godlogodlo untamo zophiyano uvele bahulana I was
Angashongo njalo angashongo njalo la esikhona njengamanje ngoba nibona nje singena ngesango elincane elikaqwe ngentambo kabhesi kakusingale sesisendaweni ebucayi Mashele sisesiqiwini manje lesi isiqiwi esi-ownwa yini njengomuzi wakwaButhelezi ibabana ngo-Game Reserve esiyiqale ngo-2017 nokuyi-Game Reserve esiyidume umhlaba wonke idume lokho okumangalisayo lapha ngaphakathi namahhotela amane ngoba singabanikazi behlukehlukeneyo bese ukuthi thina basemcakweni ithina esi-owna umhlaba noma isiqiwi ingxenye ebalelwa lapha ko-70 kuya ku-75%. Emhlabeni wethu kunamahhotela amabili okuyingabana ngoValley Lodge kanye nemadwaleni River Lodge okuyihhotela eliphambili sakhiwo esingejwayelekile nelidura lokho kusabekayo. So lokho-ke kungapha ngakithi emcakweni ilokho esiyidla ngapho isifuba ukuthi ngisingabe kuthiwa siyalala namhlanje kodwa yilokhu esikwenzile ezweni. Kulesi siqiwi kuqashwe abantu abaqhamuka manje futhi ukuthi umhlaba wonke ikakhulukazi lapha kwelakithi eMzansi. Ngithi mangicoshe phakathi kwethu la kukhona abafowethu nodadewethu esinabo ngoba ngikhuluma nje abasebenza khona isiqiwi lesi sesikhule ngokwanele ukuthi sinayo yonke inhlobo yesilwane esiyingozi ilokhu ngesilungu sikubiza ngokuthi i-Big 5 zonke izilwane seyiphelele la. Ngamanye amagama njengoba silapha nje sesingahlangana nanoma yiphi inhlobo yesilwane. So ke njengoba silapha ke nje sesiqoshile ulwazi lochwepheshe ababheke lapha ngaphakathi ukuthi ngenhlahla enkulu kakhulu amabhubesi achelile ukuna lapha esikhona. Kodwa njengoba ke singaba lapha nathi sisebenza khona la esiqiwini siyazi ukuthi kunebhubesi elilodwa elihluphayo elingahlaliseki elihamba lodwa nje lihambe lehla lenyuka. So ke sixwayisa ukuthi asihambe sibe ngandawonye isikhathi esiningi ungayitholi usuntantatheka wedwa sizama ukuqoqana nokuthi konke sizokwenza sikwenze sikusheshise. Isixwayiso sesitholayo ukuthi kukhona indlovu ezingekho kude kangako nathi njengoba silapha nje kodwa ke zilapha ngaphesheya sesiphelile isikhathi esiyi-hour beyibonile ukuthi zikuphi. So ke izilwane ziyahamba so ke zingahamba ke zifike nalapha esikhona. So ke njalo kubalekile ukuthi sibe ngandawonye ukuthi makwenzeka sibone siseduzane silekelelana ukuthi sizokwenza kanjani ukuze siphunyuke. So ke njengamanje sizokwehla singene la esithi khona kuseyinkeleketheni sizokhuluma khona kafushane sizozama ukuthi sinikeze ithuba eliningi lomkhuleko lokuthi umuntu ayikhulekele ngendlela yakhe. So ithuba eliningi sizolivulela lokho bese siyaphuma lapho sinqamula nje ukhalo la siyedlinzeni likaMevana elingale. Manje sibambe ngokuthi sihambe ngandawonye as much as possible singabe amanhlalunhlalo. Nawo umsindo ungowethu siyawuthanda siyawufisa kodwa nawo sizohambe mhlambe kube khona lapho sizokontrola khona. Mhlawumbe umsindo akungabi lo ongahlelekile nozosibizela lokho esingathini. Kodwa umsindo njengalona obangwa lezi izingane ilona ke siwuthi ngayicela-ke lo nje lona nje kufanele uma sinyakaze ngawo ongadingi namgidi okufanele nje ukuthi kube impilo yethu iwona-ke umsindo esiwudingayo. Kanjalo namabutho uma kungukuthi kusuka lento yakwaButhelezi iwona msindo esiwudingayo-ke. So-ke ngizocela-ke Mashele ukuthi sifohloze ngokulekelelana sishone la phansi sizozama ukuthi singashoni kusize siyofika ekugcineni. Sizoma la sisoma khona uyoyikhululekela ofuna ukuyihambela ashone phansi akukhuphuke kalula lapho uma kuqhamuka isilwane la mabelethana. So ngicabanga ukuthi-ke asikhulu ukudele kanjalo. Khuluma ngane sibomvu ayihlale phansi ibambe umthetho. Ayihlale phansi ibambe umthetho.
Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Makhadi, izilwane zakho sezifikile. Ngiyanxusa-ke Mthezi, wena ongazalanga mfazi ngandoda. Owehla ngehlisa amazulu, ehlela la emgaqweni wafika wacakula. Sithi-ke Buthelezi, sicela usisize usihambele amakhumbi amane omhlaba. Sesifikile emgaqweni, kunzima ukwehlela lapha enzansi ngoba nje sesixoxile-ke manje, ngicela usisize Buthelezi, sesikhona la ekhaya lakho. Nazi izilwane zakho zonke. Wazi ngamunye-ke Buthelezi, akazokufisa la. Sondela-ke Buthelezi, usithule imithwalo yosizi. Siyabonga sisahambe safika. Zonxusa ukuthi nangonyaka ozayo sifike siphethe okukhulu la kuwe Buthelezi. Kuningi esikufisayo. Ngicela usiphakele zokhangeza inhlakanipho. Zokhangeza inhlanhla. Zokhangeza impumelelo. Ukuthi wonke umuntu ngamunye ngoba la uyamazi uzofisana. Cela kuwe-ke ntombi yakwamnguni. Sithithiza zonke-ke izalukwazi zakwaButhelezi. Uze nazo la. Nasi isizwe zakwaButhelezi. Sithi zomemeza. Sithi hambelani zonke izindlu zakwaButhelezi. Niqoqe nina. Sibuye sibambisane. Sithi-ke Buthelezi, ngiqondene naye kakhulukazi. Oh, yebo.